Astagfirullahaladzim, kaget. Astagfirullahaladzim, kaget. Daerah Watung tenang. Untung nggak sakit-sakit, itu bintangnya berapa? Jaja, pesen kakeknya tomanya dong. Tadi tak hormati ini loh, Pak.
Sabi nga yan ah. Sabi nga yan. Kaget ako. Sabi ko. What do you do with it? Kaya apa? Pagong! Tidak payah itu. Di kanta-kanta. Kahit sa ano
gitu kan. Banget. Bantu keluarga. Lempar. Kenapa? Jarak aku patah. Hai. Ayo deh. Ikut. Sampai
Wabuk anu lho wabuk ane. Uang. Dito ka dito. Mbak.